Saudara Presiden Amerika Joe Biden mengklaim Israel telah menawarkan Hamas sebuah kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera. Biden mendesak Hamas menerima tawaran itu untuk mengakhiri perang di Gaza. Usulan gencatan senjata baru ini muncul setelah Israel menyerang Rafah sejak awal Mei. Di Rafah, serangan Israel semakin meluas. Dunia internasional terus mendesak Israel menghentikan serangan di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 36.000 warga Gaza, termasuk anak-anak dan kaum perempuan. This is truly a decisive moment. Israel has made their proposal. Hamas says it wants a ceasefire. This deal is an opportunity to prove whether they really mean it. Hamas needs to take the deal. For months, people all over the world have called for a ceasefire. Now it's time to raise your voices and demand that Hamas come to the table, agrees to this deal, and end this war that they began.